Çıkırıp koyamız diyor sapanı. Mağa ayta ver, men aytıp koyam. Yok, çıkırıp koyamız diyor. Mağa aytsaң bolmay bu. Aytıp koyam men. Oy, çıkırıp koyamız diyor. Ha kempir. He. O yerine kılat eken. Boşa koyatam. Aytıver deçi. Kolu koşup ayatıptır. Mağa aytıp koyçu, men aytıp koyam. Koyamız diyor sapanı. Otataң mı? Çıkçı özün. Oy kokuygun oy. Mına turat. Ne oldu? Yaksın arır sapan. Yakşı aylanayın. Satın argançı oldu. Ne tuğra? Men makumdu sattı bilmeyim de ya. Kança oldu? 11:30. 11'den 37 tuttu. Isn't the most beautiful girl in the world. Не мылжиясың, которбойсуң. Askar Bolotovich. Ha, эме Тайке. Siz silayimli adam. Байқадым. I won Askar Bolotovich. Ey! Толтыра сөздің арасына ұшын жатты болып тұр да. Ay yeme. Кызым азыр ошо сулуулугум айынан да көпкө чейин үйлөнө албай жүрбөймүнбү. А бул кызды көрдүм, моментально сүйүп калдым. Ушундай. Ошондо сулууң айынан үйлөнө албай жүрөсүң. Досуң базар жок экен. Сен суук менен өкөңөр кетип баратып, суук бияка уруп кетсең, тияка кетип калып, ошондой эле калган элем, мындай тамаша да эми браттан. Айылда билесиң го, эми андай жок. Брат, мен түшүнөм. Женская зависть болот, мужская да зависть болот. Менин сулуулугумду көрө албагандарды такырман бербейм. Жөн эле жүрө берем. Доскең суук деген сөз жакшы көрөт экен, э? Жакшы болсун брат, эми болсун анда.